Sanibonani malandeli emakhaya umakho somdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Ngizothanda-ke bakithi ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya ngithi ngenani nonke ngithi hlalani phansi ngithi nethezekani bakithi nokuthi ngisuke nginethemba-ke bakithi ukuthi uma kukhona ividiyo esithe sayiqopha bakithi khona lowo muntu ozosizakala khona uzothatha okuthize bese abone umehluko akwazi ukuthi asizakale bakithi. Ngiphinde-ke futhi ngingakhohlwa nginikhumbuze bakithi ukuthi cha ningakhohlwa ukuthi nithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe nikukhona ividiyo sesayiqopha nawe uzokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Ngingakhohlwa futhi ukuthi nisubscribe bese futhi niyanakha bakithi. Okay, namhlanje-ke sizokhuluma ngike ngathi asithinte indaba yalesi sihloko lesi bakithi okuthola ukuthi imali ayihlali ezandleni. Sizokhuluma ngaleyo ndaba namhlanje yale mali engahlali ezandleni. Uthola ukuthi umuntu isikhathi iyafinyelela kuyena ezandleni kodwa ekufinyeleleni kwayo kodwa abesengayiboni ukuthi yenzani. Athi umuntu iyafika imali kodwa iphelele ezandleni mina ngicine ngayazanga ukuthi mina ngiyenzani. Omunye uthola ukuthi kukhuni kwakona ukufika kwemali ezandleni kuyena angithi yabona. So namhlanje ke ngithi-ke ake sizokhuluma ngaleyo ndaba bese-ke ngasekugcineni bakithi ngizama ukuthi kube khona amakhamba athize nawe ongakwazi ukuthi uwasebenzise bakithi azokwazi ukuthi akusize ekutheni imali ikwazi ukuhlala ezandleni kuwena. Okay, kukephi-ke la sizoqala khona? Sizoqala ekutheni ziningi izathu bakithi ezenza ukuthi imali igcine ingasahlali ezandleni kuwena. Ziningi izinto ezenza ukuthi kwesinye isikhathi imali igcine isiphunyuka nje isiphelele ezandleni kwesinye isikhathi. Okay, okokuqala-ke la sizoqala khona kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi imali ayihlali ezandleni nje ngenxa yokuganga noma yokugangwa. Ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona ukuthakatha okhona osekwenziwe kuwena. Singeke kubalekela bakithi ukuthi umuntu uyakwazi ukuvala, umuntu uyakwazi ukwenza ukuthi imali ube nenkinga kwezezimali. So nje inkinga ilelo phuzu esingaqala ngalo ukuthi cha kuyenzeka ukuthi ugcine uthola ukuthi uthakathiwe imali ayisahlali ezandleni kuwena. Ngokungahlali kwayo imali ezandleni vele leyo muntu osuke enza leyo nto usuke vele ngumuntu osuke efuna ukubona uswela, usuke ongumuntu osuke efuna ukubona wena kungabi khona inqubekela phambili kuwena, kungabi khona izinto ezinhle ezenzakalayo empilweni ngoba phela siyazi bakithi ukuthi imali ziningi izinto ezenziwa imali bakithi nje wasambezweni nasemhlabeni iyadingeka bakithi isizwe entweni. So wena mangabe usuzophelelwa imali loyo muntu kusho ukuthi akafuni ukubona izinto ezinhle zenzeke empilweni yakhe, akafuni ukubona kuba khona into enqubekela phambili empilweni yakho. Ngaloko uzigcina ususwela ubone kulahleka yonke into. Athi omunye nginemoto, njengoba nginemoto ngibe kuyikhanda ife manje, ngibe kuyikhanda ife manje. Angithi uyabona ukuthi kwesinye isikhathi lokho kuyenzeka nangale kwabantu abadala kodwa uthola kuyenzeka ukuthi kunesandla somuntu noma kukhona ukuganga osuke kukhona ngoba ngesikhathi imoto ifa uyikhanda kuphuma imali le vele okusuke kufunakala ukuthi iphume vele kuwena ingabi khona. Ngithi yabona kufunakala vele ukuthi iphele. Kwesinye isikhathi kukwehlize egulo. Angithi manje kusetshenziswe vele kuzokwehlize egulo kuwena noma ebantwaneni noma emndeni ezokwenza ukuthi kuloke kuphuma imali egcekeni noma kuwena kuloke kuphuma imali. Uzama ukulungisa kuphuma imali kugcine sekuphela kona ngoba vele kusuke kuyinto leyo kwesinye isikhathi esuke ifunakala kodwa kugcine kwesinye isikhathi ungumuntu ogcina ususwela nje cha hayi imali kunzima kumina ngabe kwezezimali ngiyalahlekelwa. Uma ngabe kusendlini ekhaya noma kwakho kwesinye isikhathi ubone kufa yonke into endlini, kufe TV, kufe stove, uthi usathi ubheka istove, kufe iron, uthi usathi kufe iron, kufe fridge. Angithi yabo zonke lezi zinto egcina ezodinga imali ukuze izophuma igcina imali kulelo khaya noma kuwena ingasabi khona. Angisabona ukuthi kwesinye isikhathi-ke umuntu uyakwazi ukuthi bagange ngawe noma bakuthakathe ukuze uzogcina usuwumuntu ophelelwa izinto, ugcina usuwumuntu imali ongasayiboni ukuthi uyenzani. Omunye agcine sephela nawo umsebenzi, kube nezinto nje, kube nesiphithiphithi esizomvukela agcine sephelelwa umsebenzi ngoba vele
kusuke kufunakala ukuthi agcine ewumuntu vele ongasenamali. Angithi abone ezinye zezinto lezi bakithi engizibalayo noma zingeziningi kangako ngeke ngiziqede, kodwa ezinye zezinto lezi ezenzekalayo kwesinye isikhathi uma ngabe ungumuntu kukhona into eyenziwayo kuwena, ngoba kufunakala ukuthi kwesinye isikhathi ugcine usulahlekelwa izimali. Okay, kanti ke futhi ke singeke kubalekele bakithi, singeke kuphike ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi imali ayihlali kuwena, ingahlali nje uthola ukuthi ke ukhona umuntu othola ukuthi imali uke wayibona. Angithi yabona cha bengi-right, imali bengiyibona futhi bengiyibona ukuthi ngiyenzani, kodwa sekuvezane kwasuka nje sithubeni imali angisayiboni. Angithi yabona uthola ukuthi kwenzeka njalo nje ngoba vele kukhona ukuganga okukhona, kodwa khona omunye uthola ukuthi imali ubeyibona ubeyisebenza akwazi ukwenza izinto ezithize, kodwa manje sithubeni imali siphelele ezandleni. Angikhulumi ngomuntu okuthola ukuthi imali iyafika kuyena kodwa unezidingo zakhe, ngiyangizwa uyafika imali kuyena enza izidingo zakhe. Lowo muntu ukhomba ukuthi imali uyayibona ukuthi uyenzani, ngoba ngiyazi ukuthi ngenza u6 no7 no8 no9. Manje ngikhuluma ngomuntu ephelele ezandleni kwesinye isikhathi, ngendlela yokuthi naye agcine senza izinto kwesinye isikhathi ezingenasidingo, naye ngendlela angayiqondi kodwa imali igcine isiphelele, kodwa angabi nayo into angayikhomba ukuthi imali uyenzeni. Angithi yabo, so lowo muntu singasho sithi ungena kulabantu kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kugangiwe ngapho. Angithi yabo, alright, sidluleke lapho bese singena la ekutheni ke kwesinye isikhathi ke kuyenzeka ukuthi imali kuwena ingahlali esandleni noma ikulahlekele kade uyibona futhi imali, kodwa ubuthola ukuthi ilahlwa noma ipheleliswa ukungenzi kahle kwakho. Uke wayithola imali, uke waba nayo imali, kodwa wangenza kahle ngesikhathi ungenzi kahle. Mangithi awenzi kahle kodwa imali wangayisebenzisa ngendlela, angithi kwagcina sekucumuka noma sekudinwa idalwa ezikwembetha. Angithi yabona manje ukuduba kwabo nokudinwa kwabo ugcina kwena sekufinyeza ukufinyelela kwemali kuwena, noma sekwenza ukuthi noma ifinyelela uvele kwawena ungayiboni. Uthola ukuthi izinto ezenze kona sezamabomu ke manje imali nje awuyiboni ukuthi uyenzani ngenxa yamabomu, ngenxa yokuthi sekudinwa ngisho isidalwa esikwembetha. Cha, imali siyamnika kodwa akayisebenzisi ngendlela, ngoba angeke size sikubalekela bakithi ukuthi abantu abadala bayadinwa bayaduba bagcine sebekuncisha noma sesifinyeza isandla kuwena ekutheni bakunike imali noma ifinyelele kuwena, kodwa uma ngabe ungezokwenza kahle ngemali, ungezoyisebenzisela entweni ebonakalayo. Kwesinye isikhathi ke kuba kuningi bakithi, uthola ukuthi omunye athi mina, uthola ukuthi omunye uyaphupha unezinto azithongayo abetshengiswa zona ukuthi kufunakala yenza u6 no7 kodwa angazenzi lezo zinto. Angithi yabona, so kwesinye isikhathi badina ukuthi siyamnika abantu abadala bathi siyamnika u6 no7, siyamnika imali ngoba sifuna u5 no4 ukuthi asenzele wona, kodwa yena angawenzi. Bagcina sebethi osimpucele imali ke okungcono, ngoba vele noma simnika thina uyakhohlwa yithi, uzikhumbula yena kuphela kodwa thina angakhohlwa ukuthi mhlambe nathi singeni ukuthi nathi siyadinga mhlambe ukhanyiselwa izibani, noma nathi siyalamba, noma mhlambe khona okunye abakuvezela kona njenganomuntu wamoya, kodwa uthola ukuthi osesikhathi nawe uyaziziba lezo zinto awuzenzi. Kwesinye isikhathi bagcina imali sebefinyeza sebekuphuca, bakuphuce nezinto eziningi ezinkulu kwesinye isikhathi, ngoba kwesinye isikhathi abazokuphuca imali nje, ugcina usulahlekelwa na izinto eziningi ezinkulu osuku kade usunazo ezikhandwe le mali kade isuke iphuma kubona abantu abadala. Angani uyazwakala noma ngabe ngiyibeka ngale ndlela engizama ukuthi ngiyibeke ngayo, ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uphelelwe imali kanti abantu abadala basuke sekukhona leso sidalwa noma lezo dalwa esuke zidinwe ngokuthi imali abuyisebenzisi kahle. Aze athi omunye kwesinye isikhathi, hawu uyazi ukuthi mina izinto zabantu abadala mabefuna into ngiyayenza, mabethi angenza ukuthi ngiyakwenza, kodwa futhi bajike futhi banganginiki imali yanele noma bangiphuce imali yanele. Selithelami kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi izinto kwawena uzozenza ngoba naku usubona ukuthi sekuqala ukubheda. Wasingenze nje example, uzoba nezinto ozotshengiswa zona, mhlawumbe ake ngithi khona bakucele nje mhlawumbe itiye ngoFebruary,
bese kuthi ngo-August wena masubona izinto zakho zingahambi kahle sekuma ukhumbula ukuthi kambe ngoFebruary kwafika ugogo mina ezongicela itiye usuyatatazela usuyalenza itiye emva kwalokho usuthi wena mina izinto ngiyazenza kodwa still imali bayangiphuca usacabanga ukuthi mhlambe loba muntu kade ecela into noma obevezile ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi udinga ukuthi kwenzeke ini wena noma kuyena udinga umenzeleni kade lindile usalinde waze wadikibala kwesinye isikhathi angithi yabona wena usukwenza ngoba sekukhona ungasakuboni kahle imawutatazela lokho kwesinye isikhathi akusizi futhi ngeke kuze ukusebenzele ngoba phela sikhumbule ukuthi laba bantu bakwazi ukusibona indlela esicabanga ngayo uma uzokwenza into ngoba naku sekukhona ungasahambi kahle manje bese ulindela wena ukuthi kuzoba khona umehluko manje ayisebezongilungisela manje ngoba vele sengikwenzile lento yenze kuyena kwesinye isikhathi abantu abadala noma kubona basazoyenza kuwena noma usuwenze kahle bazoba lesikhathi nabo bazoqala bakubuke nje kusona ngoba nawe uqale wababuka angithi yabo so ingakho ngithi mina kubalekile ukuthi uma ngaba ama-cent uwathola noma kukhona okutholayo osukukunikeza amakhono okuceliwe zama ngazo zonke indlela ukuthi ukwenze kungaze ugcine sekufinyezwa kwakona lokho okuncane osukade uphiwa kona bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngibeka ngalo ndlela okay sidluleke lapha bakithi kunezinto bakithi engifisa ukuthi namhlanje noma imithi engifisa ukuthi ngingayikhipha nje nani noma ubani ofisayo nje loholela umoya ozofisa ukusebenzisa akusebenzise nethemba nje nokuthi ngiyazi futhi ukuthi khona abazothi mabayisebenzisa lezi zinto noma yona lemithi kukhona umehluko omkhulu ozokwenzeka kubona khona lapho kuzoqaqeka khona lapho kuzoqashwa khona lapho kuzokhanya khona uma ngabe bethinta lemithi kodwa ngifuna uqale ngimkhombuze kuqala ukuthi kuMonday uyithinta lezi zinto ngifise ngathi ungaqala ube umuntu wesinye isikhathi engathi ungaziklina engathi ungazigeza okay ncese ngicela futhi ukubuyela la khona okungifikelayo la ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe kwenzeka uzithola esimeni sokuthi kunezinto ebezifunakala kuwena abantu abadala abasebegcina mhlambe sebeduba kuwena waphuza ukuzenza engazi ukuthi before uzilungise lezo zinto ungakhohlwa ukushweleza kuqala bese uzenza lezo zinto ungavisana uzenze nje ungacelanga uxolo ungashwelezanga ukuthi abantu abadala mhlambe kibe nephutha nala bese then ulungisa lezo zinto bengifisa nje ukudlulisa lo ndaba okay sibuyele ngala bengifisa ukuthi uma ngabe uzolungisa lezi zinto engathi ungaqala ngokuthi uzihlambulule ngendlela yokuthi ukhiphe izichitho uthola izinto ezokhipha isinyama zikline kuqala ukuze zizokwazi ukusebenzela ungathinti lezi zinto vele ungakaze uzuzikline ngicela nje wenze sure ukuthi uyazikline ukhiphe izichitho ususa amathunzi zonke izinto ezingalungile emzimbeni wakho then bese uqala ke uthinta eminye lemithi engizoyibiza namhlanje okay umuthi wokuqala engifisa ukuthi ungitholele sona wona uma ngabe unenkinga yokuthi wesinye isikhathi imali ayihlali esandleni sakho kwesinye isikhathi iyaphelela lemithi kwesinye isikhathi iyakwazi ukuthi nako besilekelela ukusiza ukwazi ukubona umehluko isifumbathi Mongangitholela nje isifumbathi bakithi njengoba ulizwa negama lakho ukuthi isifumbathi ngoba into esifunayo ukuthi imali ikwazi ukuhlala esandleni kuwena ingakulahlekeli uyibone uma ngabe ususitholile isifumbathi bese ukwazi ukuthi ungitholele umyezane uma ngabe usutholile umyezane bese ungitholela abangqongqozi nje ungasola nje igxolo nje limnyama uthole lona ngoba nawe uyazisho ukuthi abangqongqozi manje siyangqongqoza manje sifuna le mali lesifunayo bakithi ukuthi ayikwazi ukusondela simemeze ihlale ezandleni thina okay emva kwaloko bese ungitholela uzibuthe ungabe uthola uzibuthe ungitholele uzibuthe obovu bakithi kodwa futhi nomhlophe nawo unankinga kodwa nje ngathi ungathola ubovu kakhulukazi uzibuthe nawe uyawuza ukuthi uzibuthe ufuna ubuthe imali nosekulahlekile bakithi usithi manje akubuye kuhlala ezandleni manje ukubuthe okubalekile ukuthi uma usebenzisa umuthi ufuna ngalo ukukhulumise ngoba wena ozokusho ukuthi awenzeni njengoba uthi awubuthe nje awungabuthi izinto ezingasile kodwa leli khubala alibuthe lokho okuyimali okwabelwe wena noma ukudalelwe wena noma usekulahlekile wena kubuye kuhlale ezandleni kuwena emva kwaloko bese uphinda futhi bese ungitholela ingwavuma uthi yona noma mhlawumbe uyithaka kodwa ithi ukubaningana kunale yonke leminye imithi esengibizile ngithi yabona ngabe uyithwala ingwavuma ungitholele iletha
Angithi yabo yayizwa manje ukuthi sifuna ifake iletha ngoba sifuna ukubuyisa manje yonke le mithi mina yonke le mali sithi ayihlane ezandleni thina sithi ayisebenzele bakithi sithenge sifumbathi sathi izibuthe sathi ngwavuma sathi umyezane sathi abangqonqozi bese singakhohlwa imali yavuma kunomuthi ekuthiwa imali yavuma ukuthi nawo futhi uphinde ufake futhi lapho usebenzise uzoyenza njani na yonke le mithi. Okay, into ozoyenza le mithi nje uzoyigqula nje kahle uhlanganise noma igrate uzobona ukuthi uyenze njani kodwa ekugcineni yalo le mithi kufunakala ibe fine. Uma ngabe usubile fine lo muthi wakho uzowugquma lo muthi ngesikhathi ugquma umuthi uzofutha ngawo khathi ufutha ngawo uyakhulunyiswa uwena ushoyo ukuthi cha akwenzekeni ukuthi imali ehlala ezandleni kumina kubuye okuselilahlekile kumina ngithi awona kuze kubuye ngishiya imali ezikubantu abakukoleta zona bakithi zibuyele kuwena bakithi. Mase ukhulumisile le mali uyakwazi ukuthi futhi lo muthi ugcabe kuwena kodwa ugcaba ezandleni bakithi. Okunye futhi ungakwazi ukwenza lo ungakwazi ukuthi ufake nje into yakhe encane ufake ku-wallet wakho bakithi ukuthi imali ingalahleki imali ingahambi noma kanjani kodwa nje uqale uwenze sure ukuthi uyawufutha ngisho ngathi ufutha insuku ezu7 siloku sikhulumisa ulokhu umemeza imali bakithi. Kona lokho ebengiphathele kona namhlanje ngokwemithi sikhumbuleke futhi ngoba kwesinye isikhathi ke kuyenzeka ukuthi khona lapho ukuthola ukuthi imali umuthi okuthola ukuthi kwesinye isikhathi ayibasebenzeli kodwa uthola ukuthi kwesinye isikhathi yena naye imali mhlambe kugangiwe ngemali yakhe khona into engayiboni umlotha nje ngisho uwodwa khona evidence ngamkhiphela wona manje ukukhumbula kahle ukuthi nomlotha uwodwa kwesinye isikhathi uyakwazi ukusebenzisa mawuthanda ngokusebenzisa ukuliqela ngomlotha then bese ungena kulo muthi noma ungangena kulo muthi bese uphinde uthinta umlotha ngesikade kodwa kungasondelana eduzane ngithabo. So kulaba bomlotha uthola ukuthi yena umuthi kwesinye isikhathi athi umuntu mina umuthi angithanda inhlobo nje ukuthinta noma mina umuthi ngiyazi noma ngingazama kangakanani awungisebenzeli ngasho ngathi uzokuthola u5 uthole u2 uthole i1 uthole umlotha wakho ufake emanzini ufake nemali yontathu ungadli esiswini ukhulekele lesiswasho sakhe suke sinale mali nomlotha wakho bakithi. Mangabe usuqedile ukukhuleka bese uwuka bese ugeza izandla uthi imali yami ethwebulekile namhlanje ngithi mayibuye imali yami elahlekile ezandleni zami namhlanje ngithi mayibuye ngithi imali mayihlale ezandleni kimi ngangiphunyuka ugeza ngalowo mlotha maqede ugengowa usukuka ugeza phansi ugeza phansi mase uqedile bese uyasala usalayo ueda amanzi bese ugeza umzimba lokwenza insuku zibe 3 ngalowo mlotha. Leyo mali leyo osuka kade ukhuluma ngayo njalo uzoyithatha nje uthumele noma ingane edayikona niyothenga noma ngabe yini enizokwazi ukubuya nizoyidla nina ekhaya ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi uzwakele namhlanje nginethemba lokuthi lezi zinto engizikhiphile khona bazosebenzisa bese bethola usizo kube khona la kuzoqaqeka khona la kuzonyakazeka khona kwezezimali ngoba sibe sikhuluma ngemali la ukuthi mayihlale ezandleni ingasiphunyuki bakithi. Ngithanda ukuthi ngime lapho namhlanje izophinda futhi ibonane ngokuzayo.